Hello lom te na dam te ko ya tu lai tak pen ya kalom nu jeni to hina kalom tin kwan in pen mau sa vek ne de na ken pen sa ni simani zo lo ina kal khat khat fe ta khom bek ne zo emo to cha ken zong in ki ma ya an sai alim ma ma khadomina pasta kichi mo pasta lady nga kalom nu to pa hiu nge ina gwa phin se so wai changa ko zong ko lu ko jange amai lak leng la sel se lai changa nong panong lak ni nge hi pai sao saoเป็นหนาวปังลายลัวกุมซอมนี้ของพระปะแนมอ Hi friend ฮิตังะเป็นมุสลิมเตเบียกินขนมเดได้มัสยิดจะแวมุสลิมเตน Mosque ตุนากะอันไซไปในดิงูเป็นฮิตังเฮฮิตังะเป็นภาษาลิมมาเซเวฮิตังะมันเนจาปามอมีโหอิมาชุนวามาไมตัวฮินะอสุงะลุดเพนี่แล Namaste, can I make vlog? Okay, so we want to order for takeaway. Yeah, we won't eat here, we'll take away. Can we sit and check the menu? Okay, thank you. ฮิตังเป็นอันไซซุงฮีนะมออามีเตซงอันเซมเตซงอามาชุนวามาเวมอนุไมซิวจาวินะองวัลคามาเวนะฮิตังะตุนี้แหละso menu Italian food hina nunga pen Alfredo pasta chima white pasta te kane kule angil ke lai tak to ki tua kai tambel thelo to ni bel ka gilok kyal pe mai ten lim sa pe ma kai changbo ka gil kel sima hi phok khade ne mo te changa ke jong tu ni an kamla lim lo luai changa hi tenga pai 2 pasta or 1 pasta? 2 and noodles 1 na? Okay. तो दो Alfredo pasta, white pasta में Alfredo है ना? हाँ, Alfredo पास्ता 2 दे दो और एक पैकिंग है 2 पैक डालने Alfredo पास्ता ना तो एक चिली गार्लिक नूडल्स ना ये कितना टाइम लगेगा 15 मिनट्स ओके ओके थैंक यू te changa hi ama ne ja pa bang pak ta thoi ka sak pe ma mo nu nga kalom te nu thakada gim va de changa ko jong hi ka sawan pau pe na noya ku pai si khan nei na ko jong za to lu me to ka za to lu niu le atui sat sang nau ama shin mo abol niu to ki tuak se se lai changa tui lum de ki sam lo na don ding to cha ko jong ya ka to ina mo aman don tui mok te de mo ai ke le don tu ya ki zuak nge te de ong chin kon jong a don tu ya ki zuak nge te de ya chin to le hi hai khong a sin nei sit sit te khong ta kha tong te khong tong ton success setina tui so sakina mo te chabang za peding ka chile kul ke ya mok na he chike tui khong akile atui te bang som ni man te mo mok na khong pe na dam loi chang bwa chi dan khong e to hin thu pi sa pe mai na to hanga jong hin te chang hi tenga pen an sai bek jong hi lo mo sweet khong jong akima o me mo to hin ang lak ni ngen bo ya lim thei pe mai hi te bang sponge grass kula chu mo kharina raj malai chi te khong mo in bo ya lim loi nu nga bang ken ne ina tuni bel an pai pi jong ne lo ding ina ya pasta khong ne ding changa hi khum khong ne leng chidam moi lo mo ama kholam khong da na ke nga ki wak exercise ki bol zo hi lo wai changa to ina chidam na to tuak lo ya kan nuang tung tai le pai vo bil pe ta ne le okay okay thank you so how much 2 pasta and 1 chili garlic 747 thank you I forgot my phone I don't know guys whenever vlog kabol changa pen chang pian wai ke ina mo na khong mang hil tu rin tun jong ka phone mang hil hi wai thank you okay bye bye I think they have another floor also now see where is this place I think the one that I checked so you have another restaurant Yeah, that's on the first floor. first floor okay okay so this for first floor restaurant lian pi khadai ve hi atung thada jong khado me mo ya cctv ya swak thapai chakau jong an sai dang nei wak chi den ki kum kume kadu le ama atung thada ye ong chiwa hitanga ya atung that khan ko ngai ding ai be mo tuna inam ten za tui le ding ang vai khaina za tui le nei are 3 and 5 ना ये प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का अच्छा ये
कितना बस अभी के लिए एक स्ट्रीपी दे दो एक एक ना किसका बिल Bill bolin boy ke we hi pa za to lai mang sak da noi ve hi anoi a siawan pa to ki Zomi hi za tu hi sai pen te changa on mai pana print ka chom मेरा पेंडेंट उसको यहाँ पे वहाँ पर रखी है मैंने डिग्री बस यही पे था अच्छा हाँ, आधा घंटा से ढूंढ रहा नहीं मिल पा रहा jenin zo Bill bolu en ngeu ngau thapai ke लॉस कर दिया ना ओके चलो बाय बाय लेट्स नॉट मीट अगेन because you are selling medicine that's why bye I'm just kidding za tui zuak te khong to ki mu ki king ding penu thoi he loi mo toi changa tuna in cha tani le hi teng pan en bo he te ngalam pi ge sing kong khong long lop chin na khan nei pe mai en bo ya ka in nei te u nu pi nu le alom te na ya pasien be ke we tuna in tung ta na hi pasta ni mo te chang ya khau swa hi na tulai tak ko mi pol sing pe mai mo to hi na sadu lo ten hi ne ding sadu ten an ne ding hi mai tuna lom te anwan sungina pon khong tai phon nei le kalom nu Jenny pen tulai tak mobile legend ki mole ama anu neu te hon ngek bol pe omai na mo to en nuam se pe ma to chang anu neu te pen anu neu te ni in omi na mo tulai tak khat pen kum som nga ki mi na khat pen kum som li ki mi na anu dam lowai changa mo ma wong zui to we za to om pi dinga mo om pi dinga kem dinga zui to ina kizen pe mau anhon bang siam lo hi mai tul sung bang me lim tom tom kineden ayang khat ve sa khong no nek pian changan kam lim lo china pe khin mo anhon khong na siam lo mai ke bang mang loi ama wong tu na ki pan an khong wan khanon vet lowin toy changa vlog bang nisima abol theiden ke kai ve ma hanga mo toy ke le video boil jong boy hoi to mai en ve bo hi kula mo i gai chi taka nga ina mo ichi khong man go pi ne khwa lum hang bang jang ke leng bang nop cho ki phya i khan ac khat jangina to pen khan khem pe hong mangina mo to cha von mang zo le delhi bel kwa lum to ma hina mo chiran khong hi I'm thinking to do live live stream gen ke tuna mo lom te an khong ni khin ta na khong ki sel khin ta na mo to changa hi mai tom thwa ding ina mo nisima vlog bol som den kai changa kavun khong ka kep ko le na wa dinga kasian swa zo ne na dinga mo to hi na nisimin twara na mon kadu ti man chang ni tak sim mo in katun ki chang vlog kong bol den ding ina mo ken to ina vlog te hoi ta kong it sakun la kilom lo na sang hoi lo na sak na te u jong ko me na ong hil tang tangun la comment khong a jong thang pia vo to ina video nang it sang manun lung tama mai jingchang ki muking ne le bye bye mang pha na ve kon